Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Manchaytaka krinawan misashpa. Mandak Dioska manchayllataka anchuchinata mana munanchu. Payka misachunmi ayudanata munan. Jesuspak alli riqsishkakunaka Jesusta pambashka hutku chushuklla kaqta María willashkata manarqa willashpaka tukuy shuyana yuytami hichushkakuna karka. Apóstol Pedro pish Juanpish pambashka hutkuka chushuklla kaqtami rikurkakuna. Chaymi mana entendishpapish krinata kallarirkakuna. Chashnakaqpipish tukuykunami manchaywan kashkamantaka mitikushpa katirkakuna. Wakinpika achiktami rikunchik Apu Jesuska kawsaq kashkata. Shinallataq imashina punllakunapipish ñukanchikta ayudashkata. Chashnakaqpipish imapi mana musukyashka shinami ñukanchik ñawpa ruraykunaman tigranchik. María shina payka ñukanchik ladollapi kashkataka mana yuyayta hapinchikchu. Mana kashpaka yachakuqkuna shinami manchaywan punguta alli wichkarishpa mitikunkuna. Kutin ñukanchik ishki yuykuna shinallataq manchaykuna chawpipi Jesus ñukanchikwan tupachunka mana suyanchikchu. Imashinami Jesuska paypaq kallari katiqkunapaq kawsaypi allikunata rurachikurka. Kunanpish ñukanchik kawsaykunapipish payka chayllatataqmi rurakun. Ñukanchik kawsaykunapi imashina Apu Jesus imata rurakushkataka mana rikuy tukushpapish paypi shunqumanta kriqpika ñukanchik krinaka wiñanmi. Jesusmi nirka mana rikushpapish kriqkunaka kushikllakunami. San Juan 20:29. Ñukanchik manchaytaka shuk ratullapimi Dioska anchuchik tukun. Chashnakaqpipish achka kutinmi ñukanchik manchayta krinawan anchuchinkapaqqa amsa punllakunata ukupan ñukanchikta yachachinkapaq. Shuk alli yaya shinaka Dioska kunan ñukanchik imata chimpapurakushkata mishachunllaka mana ayudakunchu. Ashtawanpish payka ima shamunapaqpishmi ñukanchiktaka allichirinapi ayudakun. Imashina punllakunata ñukanchik chimpapurana kashkataka mana yachanchikchu. Chashnakaqpipish imashina punllakunatapish ashtawan sinchi kaqpimi chariraytukunchik. Apu Jesuska shuk hawalla kawsaytaka mana arinirkachu. Shinapish arinirkami ñukanchik katiq ruraypi ayudanata. Ñukanchik ashtawan sinchi llaki punllakunapi Apu Jesus rikurishpaka paypaq luzmi ima amsatapish mishan. Paymi ungushkakunapaqqa alliyayta apamun. Paymi llakilla punllakuna chawpipika kushikuyta kushanin. Paymi musparishka shina punllapaqqa sumaq kawsayta apamun. Apu Jesus kutin kawsarishkami paywanka ñawpaqman paqtay tukushkata shuk rikuchik tukuy amsata mishashpa. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.